Kurumjari Imes Paodam Miang Tabiri Bakwai Punamakpu Ahanmada Taramnok Sari Ngasigi Maroi Bapao Mapam Kayada Kungangsa Si Mission Gi Camp Sing Hangduna Miam the Kudong Chapa Kaya Pangan Kray Citizenship Bill Amendment Assam the Chananaba passed over Bill Ni Haina Chief Minister and Biren High Kray Lonana DYA Elang Kangpokpi Amadi Apsa Mantak Mai Pakray Hauzik ngasigi mapungoy pau muglawirasi Go to village khungangsa si mission state asida leriba chingmi amsung tammi anigi mari amukka hena pagatan mangamle haina chief minister nongthomam biren singana phongdokre ngasi manipur gi manung hanjana leiba khungang sing chawkat hanaba manipur sarkar na paikeleba khungangsa si mission gi makhada bungte chiru village bungte chiru sub division Kangpopi district administration sinduna pangthok kiba thoromda atu mitunglen oina saru yarduna chief minister na wapamasi phongdok kibani chief minister makha taraduna mission asina chingmi tami ani gi mari hena pagat anbadana tana ahing nungthil naiduna chathok chasin tawbada thainaramba kudong chadaba kayasu kokhan bangam le sarkar na khungang chakhot hanaba phonara liba thabak thorang punamak thabak to onthok tuna miyam punna chaminaba sungam le Mission Asig Makada Secretariat Pamduna Table Thabak Surumba Tongan Tuanba Department Sing Awang Mutaki Official Singsu Field the Chatuna Kunja Singna Apamba Aningba Amadi Darkar Oiba Purmak Kudakta Pangan Mangamle Miamna Su Masi Kudong Chabat Lobiu Haiki Thoromaduda Manipur Sarkargi Makada Labor Department Sing Stol Sing Hangduna Kunja Sing Award Apasing Tanaki Domicile Income ST Birth Certificate Chief Minister gi haksel gi tengmangi health card na chingbai award pache sangsing su kudakta semlaga khusinaki masida natna lau singu amadi manama sing thavda chathok leiba makal gi maru marang sing LPG gas connection kayasu kunja sing yentoke Thormaduda Works Minister TH Biswajit MLA Ngamthang Haukip Sadai Hills Autonomous District Council gi member na chingba kayasu sarugyaki Thasigi tang amada Manipur da hogdo kiba khungangsa si mission gi marirak suba oina district administration kaksing na sunduranga si kaksing district ki mapam anida su thormasi pangthokrai Semajin gram panchayat ki manung chana leiba Semajin khunau ibudo Wangbrain community hall amasung wabgai gram panchayat ki manung chana leiba wabgai higher secondary school da khungangsa si program pangthokki District Administration Kaksingna Semajin Gram Panchayat ke kusam narga Semajin Kunau Ibudo Wangbrain Community Hall Pangto Kiba Thorum Aduda Manitko Masung Manitron gi Chairman su Oiriba Hyanglam Assembly Constituency gi MLA Dr. Radhesyam Yumnan Chief Guest DC Kaksing Nelentang Telen IAS na President Semajin Gram Panchayat ki Pradhan ke Ibum Chana Guest of Honor Oiki Ngasigi Thormaduda Tuan Department Kayagi Stol Sing Hangduna Sarkana Miam the Piriba Yaifa Torang Sing Kangan Bagalona Skim Singadu Kanaba Haktinana Panganki Kanaba Panglava Mui Kaya the Su Skim Kayagi Pochai Amadi Certificate of Chingba Kaya Yentoki District Administration Kaksina Wabgai Gram Panchayat ke Kusam Narga Wabgai Higher Secondary School Pangto Kiba Kungang Sasi Thorumda Kaksing Jila Parisad Member Wabgai Kairak Jila Parisad Constituency M. Jayanta Singana Chief Guest DC Kaksing Nelentang Telen President Wabgai Gram Panchayat ki Pradhan Yumnam Hemchan Guest of Honor Oiki Semajin Kunau Yuaina SDC Victoria Huidrom Wabgai Yuaina SDC Rajsri Yambem na Officer in Charge Sing Oiriga Atai Mui Kayaga Lonena Thormasi Pangthoki Hairi Kangpopi District ki Kangpopi Headquarter amasung Kharkholada Pangthok kiba khungangsa si mission camp sing the social welfare and cooperation minister Nemsa ki gena saru yarduna miam yu wakat sing amadi khudong chadab sing khangjin kre thormaduda kunja sing ga wari watai sanabada minister na kunja sing da sarkar gi official sing
district council member sing village authorities singa punna chaminaduna kudong chadaba sing gamari lenaba sing wafam sing mangonda khanganduna pangthok pangamna haiki yumthong khuding da sarkar gi scheme sing kanaba sing matik chaba beneficiaries sing that thinthadana phanganaba gi pandam da changsiliba mission asibu miyamna kudong chaba nahona launabasu miyam gi puning thawaki ngasi gi pangthokiba mission aduda pradhan mantri ujala yojana gi makhada below poverty line gi nupi singda mantri na LPG connection sing yanthoki Chorchampur district administration na sinduna kungang sasi mission pangthok tuna camp sing hangdokre saifung for the pangthok kibat thoram the saru yaraduna 22 Haupi Range DCC JC Ramthanga Principal Secretary Corporation and Commissioner of Departmental Expenses Departmental Enquiries amasung Nodal Officer na haikibada mission asi primary objective ti masa gi yumthong da chatuna miyam da pibya ba mateng sing phangana bani haiki ngasi camp sing hangdok kibam phum singdi hanglep koirentak Hyangtam Lamka Phailan Bung Saipum Saiton Kulen Hita Kunau Maukot amasung Kulmunni camp sing adu the department sing education social welfare medical PhD PWD ADCC amadi bank na sing basina khangal laba matik sa beneficiaries sing da sports amasung school gi material sing agricultural equipment sing garbage bag sing table chokri amadi work order sing yantoki Pungdongbam Gram Panchayat ki manung leiba sekta Pungdongbam Loksang Khong Huidrongi Khungang Sasi go to village mission gi thorum ngasi sekta makha community hall chupang tokre thormaduda lamlai assembly constituency ki MLA KSS Birena thoy mitung amadi Sombung Jila Parishad ki member Irungbam Robi Chandra Maitena thormapu aina sarugya Thorungi manung channa tuan ba department kyagi stall sing chu hangki district administration technopal gi more subdivision gi ADC office na sinduna more gi ngamkhai veng de leiba community hall la khungang sa si gi thoram ngasi pangthokre thormadu da ADC sandal gi executive member PWD and social welfare T Jangkongam Baite additional deputy commissioner More and Bankim CDO More gi DSP TH Thomas amadi More the lady ba tuan ba community lucing basing yauna pangthoki tormadu chief minister gi haksel gi tengbang gi card sing beneficiaries ni pangan ki ngasi gi tormadu da tuan ba government department gi obi sing su yauki Manipur Pradesh Congress Committee Youth Congress amadi NSUI Manipur Unina lamdam asid thawgi mamal engelakpa National Food Security fail oibi mayokta Congress bhavan mamang da protest taukre Kongjang adu saru yari bas singna Pradhan Mantri Narendra Modi sarkarna leibak asid thawgi mamal hengat hanba amadi Biren sarkarna state asid thawgi mamal hengat hanba amadi food security mission fail ohelle haina maral siki Youth Congress Manipur amasung NSUI Manipur Secretary in charge M Subhash Chandra Singh na phongdok pada Karnataka gi mikhal gi tungda Manipur petrol amadi cooking gas mamal hengatle haiki Youth Congress Manipur gi president Amir Hussain na phongdok pada BJP sarkar na lisingni tara marigi November dagi lisingni tara taruk fawbada excise duty mapallak hengat kre masina Bharat ki yamlaba miyam dagi lupa crore kaya khongwat kre Narendra Modi na miyam gi eat chopli masigi mayok ngasi Bharat ta leiba state khudimukta khongjang asi sanction bane haiki Citizenship Amendment Bill lisingni tara taruk asi Manipur da chatnaroi Assam da chananaba pass tawba bill ni haina Chief Minister Nongthomam Birena phongdokre ngasi Chief Minister Secretariat pangthokiba pension benefit and NSOP PPS PFMS Kutang Pinaba Social Welfare Department Sendana launch Tawbik Torumda Marilena Wapmasi Chief Minister na Pamis no Fongdok Kibani Mangna Makha Tarduna Citizenship Amendment Bill Lising Tarataruna Lamdam Asida Ladiba Yellow Miss Sing the Kan Akaiba Pigataba Late
Manipur gi miam gi damak government asina assembly bill ama pass tawduna miam ngakna bhona ragani nakal amaramda illegal immigrant sing changal liba asi thingnaba akan ba khongthang kaya ing lising ni taratere ki march thadi lokotuna lagni hojik phawbada miyoi chanirom khandoktuna phagat pangam khre miyoi kontra tarukti jela thajing khre illegal immigrant sing adubu manipur changal na bhona bada mateng panglamba aadhar card amadi voter card na chingba id sabada chenaba gang khupu kharchu phagat pangam le Mitop sing asina ifal sar fawa changkil pangam leba asi lamdam asida leiba miyoi sina maribak maramdam kanbagi wakal leirabadi changla pangam loi Manipur miyamna sports university hongkiba yai haibagi mi painari basi thadok piu Prime Minister masamak laklaga jatra hulamba haibasi numina nongchuptagi tholpa matamda oithokpa yagani hainasu Chief Minister na makha takhe Taromaduga mari lena CM na hal oiriba miyoi singna thagi pension makogi account changlakti amadi state ki fund thadopagi problem lehendana bangasigi launch toriba scheme asina central khudong kuthang da masa gi account socio economic caste census ki kuthang da direct pension gi senfam madu changlak lagani atuba matamda rupee card issue tawduna bank ta chatpada khudong chadaba ahal singidamak mayum da bank ki kuthang da pension ki senfam yohanabasu honaragani bank ki kudong chaba leitaba mafam singda banking correspondent hangdoktuna mobile oina chalaga pension ki senfam pangalagani mari lenaba bank ki branch singna thawa yauna tengbang biduna rupee card pinaba mateng pangbiu haiki national employees si bank ki sorok matakta alagi no markan chamarkan lepna lairamba State Bank ka karida adagi UBI ni maman ka karida tasne am wana halwe ba after retirement from service the usu ka ko mo gi account ko na hanaga mayum da delivery to one of the process which the government na available in the areas is old as a people should respect of as a people should honor to ba isi ko gi dharam ne to be public finance management system ni makhada in moment the RD department social welfare director da college pensioner mayam da direct mari account sangba hanadi se government la ga paisa thado but now the money will come go directly to the beneficiaries Manipur dagi Sports University hongbagi wafam leite haina National Sports University gi registrar K Radha Kumar phongdokre ngasi Kumalam Park Stadium da leiba Olympic office ta paumi singa unabada mahana phongdokkibada National Sports University Manipur dagi hongbagi wafam leite Haryana amadi Punjab da Sports University honglagani haina miyam da social media gi khutana sandokli adu yumpham yaudabani Manipur da leiriba National Sports University asi ek amagi makhada parliament pass tawga legedabani mamangi parliamentary section da ek asi pass tawga legedabani mamangi parliamentary session da ek asi pass tawdaba maramna housing sports university asi society amagi makhada chalairi society adugi registered number 782M 2017 ni English ni taratare ki September amada register tawduna Manipur register gi ek ki makhada chalairi society ama chalairabadi masagi oiba constitution ama legani constitution adu imatung inna atopa mafamda outline campus piba yabagi condition leibana atopa state National Sports University center sing hangbagi khudong chabalai Manipur da hangleba National Sports University asigi first semester loiduna certificate pikrai miyamna su Manipur dagi National Sports University hongkini haibagi social media da sandorak tonga asi thajabiganu haiki International Day for Biological Diversity Observance ki saruk ama oina Divisional Forest Officer Thawal Forest Division Sanduna celebrating 25 years of action for biodiversity ki thorum ama Thawal Forest Division ki conference hall ngasi pangthokre Tormadu da Assistant Conservator of Forest Thawal Division Banichung Singson Kaksing Range ki Range Officer and Munal Maitai Social Worker Laisram Subhas Amadi Amzogi Advisor and Tombiraj na President Member Singh Oiki Torumgi saruk ama oina biodiversity ki matang da Amzogi Advisor and Tombiraj na wangangke
डिवीजन असिगिम तोान तोान बा मफमदगी सरुक याबा लाकपा क्लब अमसुंग मैरा पाइबी सिंगी मेंबर्स सिंगा हिरम सिंग मतंग द इंटरेक्शन प्रोग्राम अमसु पांगथोकी हौजिक हौजिक सोक्तुना लेरिबा कंगला पाउ पाउचेगी चीफ रिपोर्टर ओइबत नतना ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ओइरिबा अयेकपम बिरजित एमजून लुपा लिसिंग तरुकी मतेंग पांखरे थासी कुंदसु आइडल क्लब तेरा कैथिलसु सेलगी तंगमांग बीखिबा लेखरे पनबा याबदी हौकिबा तांग निपान की अयुक्ता थांगाल बाजार की हाइजन पामदा बिरजित वैन अमना थोमलंबदगी ये थंगमा खोंगदा सोखिबन हाइरी मणिपुर लेगा की कर्मचारी सिंह तरेत सुब पे चनहलु हाइबा दाबी तौरदुना एमटुक अमदी एमजीओ की जेएससी संकल्प खोंजंगबु सौगटु नंगसी टूरिज्म डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज सिंगना नॉर्थ एवोसिदा लेबा डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म द वाकद मिफम फमदुना प्रोटेस्ट तौखरे वाकद मिफम अदु सरुक याकेबा डिपार्टमेंट असि एम्प्लॉयज यूनियन की वगांगलोय अमना हंदक पांगथोकिबा थोरम अमदा मणिपुर 7 पे चनहलगनी हाइकिबदु अकगनव मतम अमा थंबियु हाइकी मसी कोई एम्प्लॉय खुदिमना सोजोक बिहम थोई अमसुंग मपी मपा ओइरिबा अखोगी अंगा मथौसिंगना अद डेडलाइन अमा दरकार ले अखोगी सी मतम सिदा सुमाइना पीरनी हाबी ऑर्डर अमा अखोगी सी मयामना संगसिलिबा अखोगी खोंजंग असि तारीख अदुक्तगी सी पीरनी सरकार ऑर्डर अमा हेक थोकबिराबा अदुगी मतुंगदा अखोइना संगसिलिबा खोंजंग असि संगसिन बतारगदी इट्स अ पनिशेबल भारत सरकार अमदी एनएससीएन आईएम न चथरिबा ट्राइपार्टाइट टॉक असि वारोइसिन अमा पुरक मतमदा मणिपुर की मनुद एडमिनिस्ट्रेशन अनि थोना चलाइबा यारोय हाइना शिव सेना मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट एंड टोबिन फोंगदोक्रे ngasi बहुपारादा लेबा पार्टी असि ऑफिस त पांगमिसिंग उनबदा मा मखाता न फोंगदोखिबदा इंग्लिशिंग नि तरा मंगागी अगस्त मरी दग चथरकपा एनएससीएन आईएम अमदी इंडिया गवर्नमेंट अनि की मरकत सांगना लोइसिनदना लेरिबा शांति वारी लोइसिनबगी तांकक अमा लागले हाइना इंटरलोक्यूटर आरएन रविना मियाम फोंगदोक्रे मांगना फोंदोखिबा अदुदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अदुगी मनुंगदा नागासिंग ओइबा अनिंगबा अपाम्बा पुनमक यानबा याना लेरे हाइबसी शिव सेना मणिपुर स्टेट अमदी मणिपुर मियामना यानिंगदबा लेते हाइकी नागासिंग की चौकट थौरांगी थबक थौरमसिंगदा पार्टी असिना तराम ओगली तौबतबु मणिपुरदा लेमिनरिबा तोंगान तोंगानबा कांगलुप 39 39 असिगी मनुंगदा कांगलुप अमखकी अनिंगबा अपाम्बा थुंगनबा होनबदा अतै कांगलुप सिंगी निंगबा कायगदब लेरगदी मधु शिव सेना मणिपुर याबा ngamloi सेंटर द लेबा पार्टी असि एमपी कुलुमदोना लाकदोरबा नोंजो मिफमदा पार्लियामेंट पुथोक्तुना चपचाना थेननबगी दमकता हौखिबा था असि तांग तरमगाद शिव सेना ना तोंगान तोंगान पार्टी लीडर सिंह अमदी एमपी सिंह उनदुना मेमोरेंडम पिसिनख्रे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यावरिबा वारोल सिंह अदु व्हाइट पेपर ओना पुथोक्तुना मियामदा खंगनगदबनी हाइकी कुंथ्रामापन सुबा असम राइफल समसुंग थौबाल पुलिस कमांडो की अपुन टीम अमना पुमलेन पाट थीबुंबगी थबक चथबदा लोतुना थमलंबा AK-56 राइफल मंगमख्रे कुंथ्रामरी सुबा असम राइफल्स की इंटेलिजेंस की पाव अमना फंगबदगी ngasi ayuk pung 3 मखाइरोम ताब मतमदा लामैदोंग मयादा लेबा पुमलेन पाट थीबुंबगी थबक चथबदा AK-56 राइफल अमा तोंगान तोंगान सिदोक लोतुना थमलंबा अदु फगरपंगम किबनी कंबाइन टीम अदुना सिजनबा यारिबा AK-56 राइफल की मैगजीन अमा काप यारिबा मरु निपान बैरल अमा बॉडी कवर अमा हैंड ग्रिप अदु फंगमंगम किबनी तमिलनाडु की हितांगफम सिटी तुती कोरिंदा लेबा कोरी सुंगदोकफम प्लांट अमा थिंगजिलु हाइना मियामना प्रोटेस्ट तोबगी खोंजंगदा हिंसा थोक्तुना पुलिसना नोंमै कापदा मियोय मापन सेरे प्लान अदुगी मथक्ता एक्शन लोकटकनी मियामदा पुनिंग फाथबियु हाइना गवर्नमेंट अपील तौके मियोय कया सिखरबगे हाइबगी चपचा पाव खंगमंगमद्री हाइना सीनियर पुलिस ऑफिसर अमना फोंदोकी अदुमोइनमक लोकल मीडिया नदी यामद्रबदा मियोय मापन सिरे हाइना रिपोर्ट पिखरे स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट अदु थिंगजिलु हाइदुना था अहुम हेना मियोय लिसिंग सा कयाना सरकार दा प्रोटेस्ट तौदुना लाखिबनी गवर्नमेंट नदी पाखुम पिरक्ट्री ngasi मियोय लिसिंग कुनलोमना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस ता थोमदुना पोत चै थुगाइदुना महन तान के तमिलनाडु की सीनियर मिनिस्टर जयकुमार न हाइकी प्रोटेस्टर सिंह न चथरिबा थबक अदुदा पुलिस न नोमै कापनतना अतै उपाय अमा लेखिदे हिंसा की थोकदोक अदुगी मतंगदा ऑपोजिशन की लुचिंगबा MK स्टाल्टिन न गवर्नमेंट मराल सेखी प्लांट अदु मुठलगनि हाइरी
Geneva Pangthok Liba World Health Assembly the Indian delegation buluching liba Union Health Minister JP Nadana Haiki National Health Policy lisini taratarit palibasing mai pang na pangthok pangamna Indiana thabak paikat le Humdrama thoirak soba World Health Assembly ngarang pangthok kiba plenary meeting the Minister Nada na Health for All commit to universal health coverage haiba team the wangang ke Universal health coverage mai pang thok pangamna Indiana kana thabak changsili haina haibu wapam Minister Nadana Phongdoki Sarkar na handakta Ayushman Bharat program lokot pahukre lepak asi missing chadani fuda sahida lupal lak manga insurance pina bathabak lokot le masi malem gi oina yengbada khwaidi chawba haksel gi thabak torang ogeni haina su Minister Nadana haiki Minister na Commonwealth Ministers meeting the wangang ki non communicable disease mayokta punna thenamin basu mahangna appeal tawke walk the talk haibat thorum amasu mahangna hogdoke All Manipur Football Association gi Makada District Sports Association DSA Kaksingna Sinduna ngasidagi second KSA Tiken Rajit Singha Memorial Under 13 Boys State Level Invitation Football Tournament 2018 hogdokre DSA Kaksingi Playground the Pangthok Kiba Football Tournament hogdopi thorumda retired medical officer Chandel Dr. N. Birchandra Amadi DSA Kaksingi President Y Mangol Jawna Mathang Sina atho mitung amadi thormapu oina sarugya ki ngasi ahoba numita match ani sanaki ahan match ta DYA elang khangpokpina SWC Kairakpu Panjal Taramathoi Sinoda Mighty Pikre aduga ani suba match tana Apsa Mantana Juvenile Association Kaksingbu Panjal ahumamada thoikre Auji arobada maru pa mungana pizari Mafam kayada khungang chasi mission gi camp sing hangduna miyam da kudong chaba kaya phangan kre Citizenship Bill Amendment Assam da chana naba pass toba bill ni haina Chief Minister N. Biren haikre Loinana DYA elang khangpokpi amadi apsa mantak mai pakre Ngasigi damakta di image Paodam pijo matanga silu sinjari miyam mukhana khurumjari